Akiaria hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra ũhotani wa MCA wa Narok Josephine Torome na ũrĩa nĩ wa kĩama kĩa Jubilee, Kioni augĩte harĩ bataraira kwĩra athiritũ ake mũbango wake wa kũnyitanĩra na thirikari handũ ha kũmaiga nduma-inĩ kahinda karaya. Nikaona imechomokea State House. Sasa amefanya vizuri kwa sababu hiyo ni haki yake. Ameingia hiyo kitu inaitwa broad based. Mimi sina shida na broad based. Na hata sina shida na yeye kujoin broad based, lakini ni vizuri waambie wale mlikuwa na wao mkikura pamoja nimeenda. Oho Kioni ongereire akauga atĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩrĩ na itĩ nyingĩ bunge-inĩ, ũndũ ũrĩa ũronania Raila nĩaiyũkĩtie thirikari, na oho akorota thirikari ya President Ruto akiuga ndĩrĩrahingia ciĩranĩro iria yeranĩire kũrĩ mũingĩ. Nakosoa kitu kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya maandamano, we were talking about the wage bill, the cost of living, high expenditure na mambo kama hayo. Now what we now have experienced in the last couple of months is increased wage bill, very high expenditure, new positions, everything that does not help a normal Kenya. Nake gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu augĩte iturwa cia arĩa maramurwo cibatie kũnyihio, na oho akĩendekithia arĩa maramurwo kaunti-inĩ magakoragwo maumĩte kaunti-inĩ icio. Ikiwa mtu amechaguliwa na amewekwa Kenya Gazette na atoki kaunti yako, hakuna kuhapishwa. Tutaenda kotini immediately na tuambie speaker asihapishe mpaka hiyo chama iende ichague mtu ambaye anatoka hiyo kaunti. Nake speaker wa bunge ya Narok augĩte nĩ makenereire ũhotani wa MC ũcio wa gũthukio, na akoria atumia kũiyũkagia mĩeke ya utongoria, kuona gũtirĩ mũndũ ũtangĩtongoria. Senei akaweza kurudi mahakama, na wakati mahakama iliamuru yeye kuapishwa, nikapata simu ya mheshimiwa gavana akaniambia kesho kabla jioni nataka mheshimiwa Seneyo aapishwe kwa sababu kuna order imetoka kotini. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩtagwo Muthoni wa Wanyeki.